Wah, good morning friends. Ka steps ngi ublay ka basuk ka bakaman pi iwe bro. Ngadanan ngena po lan kerdam. Kadai ke bentah tai ka ban sami ka singinang tai. Bajing itu nat ka adang sam. Syua bakan mi singi. Tenat hadai. Wow. Perlok mentang dan jakna nega lenti. Lecak te sekman. Mending ala ada wish you ping and wish lang saya. Hello, good morning guys. Welcome back into my channel. Ka step singublay ko besok pa komen ni gue baro. Te mentang yang lecak te sekman. Hang ni po sinang lang kadam mo. Wan lecak dia ka sunrise. Ban kamduna kiba nanggunok kiba ya hala hang tay mo. Lek couch te sekman. Te ngat sepi fi ya ka time lapse jong ka jingwi jong ka sengiru ngan persiang mah buat pergi ya kata te ngin ya lek minta buat ngan i fi syate kata syate gede cakap mis ni te ngat sepi i fi ndang lapoy hang tay mah kene ka surok ka banginang ya minta. Wow, itu nak dapat syua makan mie kes ni. Ni. But ke landscape, guys. Wow, landscape is very beautiful. Oh, awesome guy, awesome. Ni cing itu nak tapi. Ina tang step nilai ipoi sini. Awesome guys, awesome. Wah, baik kesengi kalau sedang benmi entai. Dia view ini entai mah. Berit bah. Ngit dia mah. Entai. Wow. Oh. Itai. Ni tenang. Wow. Menen step rong 8 EV, mentarong 8 EV yang sesen. Wah. Ni. Majestic. Wow, beautiful. Ni. Ini dia pet daki kemar lejong royo ibu kami. Ni. Tenada perlakunya. Ide momen ibang aku abhaba niya. Wah. Ya, jadi slow jai ke fijro. Kum uso apol. Ubadang syumi mah. Ni. Wow. Cingi tenat terperlok da pinyo i. Da kakmat lah jang. Ni kan no kalong kecing siau bun. Baik hajrong kalau sedang bensyai. Na try kadang saw. Kami ibet na pedang kabeneng hi. Dan lum syu nomor batai stay sharum lari ka pentha Bangladesh mah. Ni. Wow, itu nak. Ni. Cing itu nak tadi perlakuannya. Senum tu.
Wow. Ngalayo lain minit minta anak ini. Wow, kalau kisah gerang mah. Baik. Di perlokti ngadan hang nih. Ha. Kalian di parking gajongki bikin like sepo lumjing tap handrai ka belum ke internet ha ka view ni tai ka sngi nang tai ka sedang banmi mo ka sngi kadang sedang banmi ane gajing internet ka view te kinno wow ngan pen EP ya kanika mariang hang ne mo wow is internet ha perlok wow mo ngim juyo aban ikum kane nang tay nangi na marbalay kibun kilom mo kika na kilom ray nang ne pat ajrong lom ngila ban ngi direct kum ne hagapor maka sedang ban mi ni tangan pen EP mo nadu nang ne ngan sedang bata kane gede ke besyasat ni ngan pen EP akaba syami ngi mentah wow ta 360 view mah ngan TV tai kena dan tai ru ngatra ki ini am ngan zoom TV mah tai dai beran duding post mah ta ngapen EP nang ne mene tangan sedang menpai yang sai sen Indonesia mat mah to ni cing internet tapi kena wow internet perlu internet wow front kamera kam da internet mah so jangan pergi ia pergi dekat back kamera mah wow ini internet kena si kalami kalau kiu si jurong mah dengan sepenuh EP ka full time lapse mah naduk bersedang ada berkut ngampir baduk katno ka syai ne kap syai kene ka time lapse dan ringan sepenuh EP kesinang tai mah wow internet ha iskun batai ke bagi orang tai kita wow Hi Suri. Halo Suri. Entah alam lah turip. Wow. Tenang.
Di perlengkatung nila ya dia banyak syendur nang ni. Ini ya lipai nak syetisya jika besar. Di ngeti enjoy ni klip kiba mata step nang ni napo. Lengker dam. Haga sini sini. Oh, okey dan ini bengah ada kut. Okey, bye bye. Oh, kani ka video han penkut nak tangkum ni nomor ba. Sibit dengan seperti ida kawai pat dengan seteng dengan kawai pat mo. Dela dan apa yang review dong poi thamai ni ka channel ga juga sabha subscribe share but like tiaduk ni akan duk yang kawai pat ke video. Okay, bye bye, love you guys from Sarmo Vlog. Wow, kasih kalau dekshan ha. Wow, lak syai ha mentah. Oh, internet